Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Federation of Kajajantia and Garu People Maweit Circle, hagakat Saudrik Ujuliu arajar arpusan. Klapin Thymmai biangi Nongkitkam nakabenta ka Samoitrikam jusnem arajar arpusan arajar arpupra. Nongkitkam bat Thymmai jongaseng la Pynskhem do President rangba ke Fkjgp uba dandi kliv khongsit ringkat ke jingsa khilang jo President ka sunjuk no sinchar shnong ka Thai Maweit batu sing umyong President jong ke Fkjgp West Khasi Hazasru Unit uba Penshai Kharbani baki noilam jong ke SU Maweit Unit. Nongkitkam bala Pynskhem hagani ka singi kilong uba Anthony umyong kumu President uba Andrews Rentong kumu General Secretary baka samut kwe pat ki babad ikikadan repair. Kung gajat na ngayon pa, dala na yung inumna anong maging kensingan. Ya, kajimwat pa, jagawin gijat na riyong siya kanigijala karami. Namara pa, kung bakalong ngi dala kathong, jang kajingsan siya ng dari India. Ya ka pa, ngi nujor, ya kajimbun pa, jagawin gijat na riyong. Pagkajimbun pa, gijat na riyong jang ngilaw kita basitra hapok kaduryaw. Hak kita pemai yang bagi ditang taking micro prospect community hari itu kasih janji apa garo ngatlai ni patros ya ka apusal hari penting jimbun pa jokiwe dijanjuri ini petang po nomba gawati ke jimbun ki sosdong pa sorba gawati ka patros kapoi bakala hapo apola jingwan ko aisno jong giwe magijan priyo chika jala ka jongi kadeng kamram ko jongi kung ki khon samna ne kung gaseng barang in kedu ka sarkar jala ka jongi ba kadeng balwarba ya kata kaan banyana ni tumbalong ka kowe pat ki jala hari shani kare thain la mingi ki jongi menepet kung jala arunachal menepet kung jala Mizoram Nagaland Badmanta ke jala Manipur kaya kita ay kababaro itep kung ka airline parliament noyam jong kami ke jongi khamdam karido khasi jaitia kite ki noyam kibi jengai hatu ko po bisai kilawan banyo pijak chakani ki ro jongi hele ki hinda ki ramba jongi hatu ko po kite ki ramba kibi jengai kimsim na kedok Kemisi makan saat itu busul yang tahu busen kompalan jangkrik Tripura. Kila kedok atau kepola dengan bangsa sosun Ebrio. Yang ini kita puji wan apa Bangladesh. Ki kedok lagi. Henry hadiah dari kelas A. Ki pun kalai ki badminton suivi kapas sosun ini. Yang ki padak minum kejogi kita apa Tripura. Kalau badminton kejimbut pan nanti ki kalau apa minority. But the majority of the Jimbut party dan dakini ki Bangladeshi kini Jaipurio Bengali kibri Bangladesh. But itu syahlu. Pamanga mapi kani kapor pemerintah. Kani kani kapor kemanusiaan penting. Hagaji umujomi. Henry kadai kanogati jom patang di bersawan hadin jomi. Jika eki jinja kejingon kejingman jom patang di bersawan kejongi. Kadai hapi hanga bayi rai bentang. Iyo mereka kangai dan transparan dari jing star jadi nongelam ke pemerintah kejongi. Ya kabang ngah hapi bentang nisut. Unang boy nongar ukal ajan pumiyok patit jakan. Dilarang himplang kita pikir mengi kipatan pemerintah. Dan nanti kata ngani tu ipingi don kam. Banyak ijingan kung kejan riu. Bagaimana berala an sothi jadi wiki kejan riu kamtam hagalyang joksan syah kada. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen.
From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.